story. Jangan lupa untuk like, subscribe, comment, and share. Bus ke Tanim harga 3 rial. Masjid Tanim. Ambil mikat di Masjid Bunda Aisyah di Tanim. Naik mobil tuh cuma 3 rial dari hotel dari Masjidil Haram ke Tanim. Bus warna oranye itu 3 rial. Terminal bus. $6 aja itu mobil. 3 miliar pergi, 3 rial pergi, 3 rial pulang. देखो बड़ा घंटा भाई है ये रहा Ibrahim. Bapak Kaki Ibrahim. Insyaallah. Bapak Kaki Ibrahim. Haji, pergi hanya ya ada. माफ़ कर दे, मेरे दिल के धड़कनों के दूर कर दे, मेरे परेशानी को दूर कर दे, मेरे भाई जो बीमार शफा अता फरमा, मेरी भाई मेरे भाई मेरी बहन बीमार शफा अता फरमा, मेरे रिश्तेदार में जो भी बीमार मर्द और बच्चे बीमार शफा अता फरमा। Alhamdulillah, ini video kita ambil untuk teman-teman semuanya. Saksikan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Subhanallah, subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Aja buat bid'ah aja ini doa ni, salam ni. Salam
عمي بدعة جايتني بدعة استغفر الله. اي حج افريقيا بدعة حرام على الله. ما عندنا محمد ال محمد. عيال بدعة 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 حرام حرام. الله ابراهيم والله انك حميد مجيد. بدعة بدعة يا الله. माफ करो मेरे kami Bapak Ibrahim Istio Ismail Alang Mas Haji juta इधर फेंक. Marwah ini Bukit Marwah. Walaupun tua, muda, masih kecil, tetap tawa. Ayo kita melaksanakan Islam kelima.